Ki laingut ki MLA bagentup Menteri Sarkar hakas ngipalay ka santari kalalengkot arajar apholay. Ki lalay ban ay ka siti inokam hawlampang kaying dorbar tawain ka jala uba medba lengdo. Kini ki laingut ki kentup uba hamlet sondoling MLA jungka PDF na Melim constituency. Ba samlin malangyang MLA ke HSPDP na soyong bad uba Jason S. Maulong jungka PDF na Umsning constituency. Hadin ba kila inokam baro laingut kin sa penyaso siya ka National People's Party. Bani ayreng ke election MLA kabansalong siyan mentaus nem arajar apholay. Nak yang jongi langut ba Jason ba samnen rekan barnga Iwan ban kudu speaker ha ke bangilah tanda ya ka distribution ke jongi kumki member jong ka Meklial District Assembly darut mata kasngi. Ban nak yang jonga kada kolong ba ha ka nyotrik pada ngan ban ni sono aspoka National People's Party. Pi nak yang jonga hadian ba keladon ke jingelang jongki nong ilam nek stang ke paper kuda live kritik stang jong ne konsensi baru dah ka jing recommend jong ka core committee pi namar ngadon ka core committee ndai ke ba suggest ke ba advice nya ke ba ong ba paham ke ba pi ba pimpinan ke parti PDF ban yakun pada nak wipat ke parti hadian beki yarai lang ha ka we committee ke ba ba ke blong te po primer ke paham ke ba pi bekian po ka parti NPP dengan kum nong ilam ada ngamla ban le persa karai jong nong ilam jong kersan di ngala skam ya kata ban ngasem ya kene karai ke belum tas ni kadang ngasai ga kali kesur jong nong kersan nong ip bagi kepat ba ki kumoing baham ke ju kadang kasal working committee ke jongi jonga apa Umsning constituency ba karai la sim katukan ni mak katukan ni benai beladat bari kilai ka tamah ka jing kersan ka pura ki omba ini apa no ka sen NPP amar bagi wa makin tre kambahan mata konstitusi ba mah menginyo kata ka sarkar ko baskam mah ka baksam ka baklan mangila ban yo basinsar kambah kantam yo kana ko kari ko jalahi bro nakala jonga kasko ba kajing risan yo mantang singi kumo MLA jonga apply sa yung konstitusi kaban kong hi kanong ba ngila ya chagui ka party ban join sa ka party NPP Jakom ta nakadang jonga hi ngas ngau ba ka daw hi bangirisan kolong bang yu i ba gani ka sarkar jongi po mekalya kampun sien hi kawan ka coalition government te ka egi bang kwa ban panklan ban yo no tangkawai ka party ban yalam ya ka sarkar ka babyang ka baklan ka balanga ban ai ki jumun toy yo ba te hadien ka jing yu i yalam jingbot bat kinong kersan kinong yalam ki ba kaman bat ngilas ngau dei lang da koi kasor koi ke jingmon bat ki ong ba kala so dei ban dei sa parti ka ba kamhe kata hi kanong rem ka ba ngadon banong sipi kata ti kanong pia ati bikin mo kai ka sing NPP kanong ba pia i hapo me khalya chungi kanong ya baro ha ka jala ka chungi ngi don lon la ka dina ka chaitia ka dina khasi ka dina gorils ye don lut kinong yalam ki babyang te kumta i ba ka parti kadon ya takatong banyalam khambha su ya kejala jongi hai badai ber ke jengmento jong pai ba